Thirikari unyitanĩri-inĩ na atongoria gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mount Elgon kaunti-inĩ ya Trans Nzoia nĩoete ikinya iromu harĩ kuonania wĩrutĩri wao wa kũnyitanĩra na bodi ya kũhũrana na ũruithia wa airĩtu gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mahotomia ũndũire ũyũ mũhĩtũke nĩ mahinda rũrĩrĩ-inĩ rwa Sabut. Tumeongea, tumefanya assessment, tukaona kwamba toka serikali ilipoanza kupigana na hii shida ya ukeketaji wa wasichana tumefanya maendeleo makubwa kabisa. Kwa sehemu ya mlima wa Mount Elgon tumeona kwamba tumebakisha tu 3%, na hiyo ni kazi ambayo in the next 1 year or 2 ni kazi ambayo tunaweza imaliza. Tumekubaliana ya kwamba sisi tunaenda kumaliza hii maneno mpaka ikuwe zero katika mlima Elgon. Hata sisi wazee tumekubali, tumesema tumekataa hayo mambo na tunataka ingia masinani ili tuhamasishe watoto wetu waweze kujua maana ya kutokutahiri wasichana ni nini. Tumefutilia mbali hiyo mambo ya ukeketaji ya wasichana na mimba ya mapema. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa bodi ĩno Benedict Roroji, gĩcunjĩ gĩa 3% kĩa aikari a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mount Elgon no marathiĩ na mbere na gwĩkuruhania na ũruithia wa airĩtu, gũkũ anyiti itemi makĩũrio matikagwagwe mbara-inĩ ya mũtugo ũyũ. Tumekubaliana na wazee wa mlima kwamba number 1 tutadeclare FGM ifike 0 kwa sababu saa hii tuko 3.2%, so tunataka ifike 0. Kwa hivyo wazee watadeclare, waseme hawataunga mkono tena mambo ya ukeketaji wao pamoja na wamama. Mũmbunge wa Mount Elgon Fred Kapondi augĩte ona aikari marĩ na kĩbarũa gĩa gũtigĩrĩra mũtugo ũyũ nĩ wahuka kaimana. Tutasukuma hii gurudumu sisi wote, na CEO amekubaliana ata facilitate mkutano ingine pamoja na wazee ili tusukume hii gurudumu kuhakikisha ya kwamba tukitoa hizo janga karibu 3-4 katika sehemu hii, Mount Elgon kwa ujumla itakuwa mahali ya kufurahisha watu wengi. Na hiyo ndio furaha yangu kama kiongozi ya kwamba sisi zote pamoja tunaenda kusaidiana. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wairimu wa Njũgũna.